Onde gambare kuragwa kwa Daniel Muthiani kana sniper kwirigirwa kuthikirwa kuma Rojo Mwankera Alamisi kiumia giki akiamabani udon berite minister wokaria Bwandene Kipchumba Murkomen atigire baria bonthe bakuringithanwa na gikuo kiawe bagwikirwa mithatene au kabere kindiki ari rwang'ini ru na ugire antu bakagwatwa na aria baugite igamba riu nirigwikuchia muno kotini. Na wasiwasi kidogo kuringana na mantu zara tukugwata kwithirwa kwina attempt cia gintu twita delay tactics iria ciumba kwithirwa cigicerithiria kuigikana kwa igamba riu na turikene igamba ri mwaka zuzu kithira ikethirwa kuthira miaka iri kuma sniper akuragwa na twithirwa twina CSs by interior mwaka muthiru mweri wa 5 ndene ya Senate uria wari minister wa interior Professor Kithure Kindiki na ezene statement yare igamba riu riakinyitie na uga list kana charge sheet iria yanenkaniri ina thuganirwo bara bethiritwe bakigwatithanwa na nteto cia kuragwa kwa sniper. Charge sheet iu itari kuthira na boinya bara bari bakurita mbeca bara baritite mbeca kenda gikuo kia sniper kiumba gukinyanirwa batari bagwikirwa gi charge sheet na igamba riu ritite kwambiria ruzu tutiraigwa kwina any revision ya charge sheet iu kenda bangi bara batari bagwikirwa ndene igamba riu bethirwa kinyabo bakia held accountable na thai tu na CS umweru ndene ya Interior Ministry ugwitwa Kipchumba Murkomen na ntuku arigia miru ntuku ite kuraza na raeze ne kairi ahadi kwithirwa bara bangi batari bagwikirwa ndene ya igamba riria na iba usikene nario na eze ne commitment that antu bo bakethirwa kinyabo bakiongerwa igambene na gukinyira thai igamba ritite kwambiria ruzu tutirona any update ya kuonania kauma kethera kwina any new inclusion ithirito erio kenda kwithirwa kwina accountability from uria waritite mbeca kana kueza na mwerekera zwa kwithirwa sniper keberuo mwanka bara bari nthiguru bara tukuona zekabe kotini sana ibara baritire donkey work. Ndenda kuria investigating officers bara baku investigate gamba riria sniper ni ategwa karire raiga gwitete miaka iri tutiraigwa financial uro financete kukua kwa sniper agwati tutiraigwa bau beragwa bari bangi bare mbere koti bagwati supu na bara bonthe be kotini teka directly batakagwa ni sniper ke video iria athithagia so kwina beneficiary uria waigagwa ria aggrieved kire videos iria sniper athithagia ndonere mitame yero yeja ya sirigirwa nyomba ya governor former governor uria wari Meru na mitamere yero ni ari na indication ya kwi act ya thithiritwe ndene compound iu antu baba pateta kuandika statement no ntunya suspect baikagwa bakaandika statement kenda ba prove bate guilty imbiete rigwa tuika antu bau mwanka thai bataandika statement. Waziri wetu wa usalama Kipchumba Murkomen ojire wira ne burabo erirwo ni Professor Kindiki kuibangi kinyaba kongelwa ki list especially kire ambara sniper suspect baba tario ki change shitiu kenda justice yumba kubwithika nontu family sniper na antu ba Meru iberigirite aki ebwithike ki mono uthari kekete kiro thari nontu wakuthona maoni nkulani ya kisiasa.